Danas je po 4. put odloženo suđenje iz razloga što se na suđenju uprkos urednom pozivanju i policijskom uručivanju poziva tuženi nisu odazvali. Na suđenju je bilo riječi o tome da se on viđa u gradu, dakle da ne poštuje mjere karantina. Izražena je sumnja u tu informaciju. Međutim, sudija je provjerila informaciju u Zavodu za javno zdravlje gdje je saopšteno da je informacija tačna i da je član njegove porodice bolestan i da se zbog toga nije mogao pojaviti na sudu. Što se tiče drugog optuženog, nije se pojavio na sudu, sudi nije bilo poznato iz kog razloga se nije pojavio na sudu, već 4. put i evo ja ću vam pročitati iz zapisnika zadnju rečenicu, obzirom da još uvijek nije dobila iz policije informacije da li mu je policijskim putem uručen poziv ili nije. Dakle, sudija je kazala da nakon dostavljanja izveštaja od strane Policijske uprave Novi Pazar o eventualnom nepostupanju po dopisu, dakle po pozivu za njega, sud će razmotriti mogućnost izdavanja naredbe za prinudno dovođenje, a kasnije rješenje o određivanju pritvora i eventualno raspisivanje poternice za nje. Sljedeće ročište je zakazano za 17.5. ove godine u 12 časova.